smo zaboravili da stavimo. Pa gdje ću sad ovo? Gdje se to da stavim? Sve ću ga... Gdje da ga stavim, nema mjesta. Ja sam to sad uklopila, bila... Sad, ovo sam zaboravila ovu traku. Imam ideju šta mi. Mislim sam da mi je zaustavljen snimak sad. Da sam ja pritala u prazno. Mogu ovako da stavim. Sad ćete da vidite. Ovako. Evo ga. Zašto je ovo malo rastegnuto. Mislim da je svaka. Evo ga. Ovo je teška, ljudi. Kutija. Evo ga. Slušaj. I tada! Vidimo se u sljedećem videu.